Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi pun ama maranosong na siya na di kukurmatan sa giyang kaya Palacio Group Chat. Paganiraw na rin na dasal ako sa giyang kaya Ponder Tano and Sukwin Ponder. Aginang ko na rin so ayunan ba itano sa giyang kaya umpungan tanong. Nabungin kaya Presidente Tano dasal ako sa giyang kaya Siruan. Ginan so ayunan dito tano sa giyang kaya Turugan Tano. Nalalambo na giyang kaya 108 sa Secretary Tano. Ginang ko na rin so Prinsesa Malih ay dua edin so analia. Nalalang naging kaya Lady Pounder Tano edin so Princess Enro Haima. Aginan so Siro Portano. Natama na sadikan dudo yung kaya Remubertano edin so araang ni. Ginan so Siro Sibin ay dua pumilin. Natama na sadikan dudo yung kaya Atinius Tano. So Ate Jam ay na so pamilya Ampuan. Sa katinat yago na sa diyang ka mga idol. Kita kanyo bilin sa sugis so magkiragamas na mo kada to apagusura na idua pumiliin babulangon. Sa katiyang mga idol, salam.
selalu akein apa mikir akein aku watai nak apa main mikir yang kali di kau kerong sokang naik tingkar akein yang ginawa itai gaya gina panasatu gina ina wau kanu bumpuan nama yang ayah hidulan naku winapau dirakagi mapai-pai ayuna nabayami satu gendaya enak gosok kaya kekairan anak-anakku lelawan siru asik kereta riami kairin sisana elia yadina somali enak taman saya kan dia soan siru ayadena so siru ayen na ayuna nede to agmi ina gosoka kekairena di kaide udeye aina pun naremu biraya suau siru sibina anak-anak arani ya kata nami lelam binatang saya kadede ai duli di paungi princess rohai main nasi mai sampurain anakku nati ziyama familia amuain ain tanai munie turing adikku perina lain saino kaya diem yairen sabakan dan dirawe saino berkuribunai mau demakai ragu sasarai mi Salamakin